ناسری ده دخواه پیشاندانین باشوری کردستانی این دیجی بی مافیه جبو استاندن مافین خواه جبو پیک هاتنا و کهوی عدالتی گلک کس جیانا خوش دستان دخواه پیشاندانان ده جهیلا دستلاتداریا باشوری کردستانی و buna armanca erişi. Seri dev kesin cihana xoş destayı. Jibu malbatın wan. Em sersakı tuxazin. Navi gelli maxmuri xamgini xatin zaman. Her usa hecmarek ziyade hamalatiyin maqdur, hamalatiyin dirsozi netawqa, hamalatiyin malbatın şehidan iku bedel u ked dayin. Jibu cihanek birumet, jibu cihanek azat. Birindar bun. Em jibo sağbuna birinin wan o geçna tenduristiye baş. Jibo an selametin tıxazin. Nal başuri Kurdistan'ı dibejin qayran haya. Usab navdikin. Lit rastiye de perskirika hayi ne perskirika vak qayran hayya. Ne perskirika beperetiye. Jiberko devam tamaşe velatin cihanı dikin yek je herimin heri devlement yek je herimin heri hatini wan hayi başuri Kurdistaniye hem bi deriyin xoyun sınırı hem bizin ye havayı hem jid aliye çafkani xoyun bin art taybet ali petrolü de yek je herimin heri devlement da yani eğer destelata hayi kusih sala Herima Kurdistan'ı biraya da ben, eğer bir dürüstlük kar kirvan, eğer taybet jibu hizmeta gel, jibu peşeroja gel, jibu aramaya civaki xabat bikira, yürü perskirikin bahsavi dikin navi qayr dernet ketin hali. Gelli Kurd, taybet başuri Kurdistan'ı, jibu jiyan ekip aram, jibu jiyan ekip rahat, jibu jiyana ki bê perskirik, bê feqîrî, bê hejarî, ew qas tekuşîn da. Ji bo azadiyê tekuşîn da, şehîd da, bedel da. Lêdam temaşa dikin îro, Destilata Herîma Kurdistanê, beşek ji partiyên siyasî, tu perskirikê wan ê jiyanê nînin. û di hemû aliyan de tiştek ji wan kêm nabitin. Dîsa yê feqîr, yê hejar, yê belangas, Eko rojane dizlere ka vi zarok günü virücü çi bixun, bê pêlavin, bê cilin, evana yani fakir diminin û hejar diminin perişan diminin. Yin destladar, wezîr, partiyên siyasî hüküm dikin, evana zêde agahya wan ji millet tune ya. Ji bo vê yani evana coreyekî ye. Gelek caran gelî başûr Kurdistanê ji bo mafên xwe ên raw bi dest bixe destpêkî awekî demokratîk pir wisa nava aramiyê de serhildan kirin, meş kirin. Ev salên derbasbûyê de jî pêk hatin. Lê hemû sozên hikûmetê dayî, meclisê dayî pêk nehatin û vala derketin û dîsa qayran û dîsa feqîrî û perîşanî û hejarî û bêedaletî û bêmafî berdewam kir. Ji bo vê dawiyê meş jî bûn, ev meşane meşên rewan e, ev çalakiyên demokratîk in, çalakiyên em bêjin li hemû cîhanê ku mafê kesên heqê wan tê xwarin in. Ji bo vê yani sedemê xwe di rêveberiya heyî de, desthilatdariya heyî de bêedaletî heye, wekî gel tênî ziman gendelî heye û maldariya an ji hatina başûrê Kurdistanê veşartin heye û xizmeta çend malbatan, çend kesayatan heye. Ji bo vê beşek mezinê civakê ji vê bêpar dimînitin û karmendên wan bê maaş dimînin sedemê serhildanê, sedemê têkoşînê, sedemê rijîna kolanan ev yek e. Rastî li ku derê bêedaletî hebe wek gelê mexmûrê em dixwazin vê bêedaletî ji holê rakîn. Li ku derê tekoşînek, berxwedanek, serhildanek dijî gendeliyê,
دجی بی عدالتیه دجی نوکهویه دجی بی مافیه هبه ام وکلی مخموری پشتگیری وان دکین یعنی ما وکلی کرد تکوشین دا آنج گلی باشی کرد تکوشین دا جبو بی عدالتی چنده بتن جبو جیانک آرام جبو زاروکین وان نبرسی تیر بجین جبو جزیانا زاروکین خوا پیشروشا مربوط خوا گمان نکن مربوط وان نوا آزادیه ده نوا آرامیه ده نوا راحتی ده زیان بکن او بدل دانه جبوی یکو ایرو باشی کردستان تیکرین ظلمه زورداریه و دخوازن اوانه جی گلی باشور جوی کلان هر تون برانبری وان بیدنگ بن ایکو بدل دای ایکو شهید دای وی کلاتی قبول نکن و تایبت هریما سلیمانی و دردوروی نافچه و هم بیجین گشتی هریما راپرین و هریما گرمیان و هریما شارزور و نه گری سرهلدیر جبو مافین خوین روا سرهلدان کرن ام وقت گلی مخموری شتولو جان پشتگیری وان دکین راستی ام خمگین بون که دوان چالاکی آنده تایبت او پیشمرگی آنج پولیسین کو ایرو زاروکین وانج برسینه ایرو موچه وانج پاش دکوه و نایتن مالبات وانج فقیرن اف تکوشین ها برخودان ها یا گلی باشور جبو وانج بو لیبلی به فرمان دستلات داریه به ام بیجین گشکرین وان به تعلیمات دای نوان او گرهاتن برانبری هف و ایریشی گل کرن gelek kez jana xoş destan û gelek kez birîndar bûn li belê çi qas êriş hebe çi qas kuştin hebe çi qas em bêjin desthilatdar hewl bide bo tekuşîn û berxwedanê he vemirînetin gelê başûr gelek serhildê re wê tu caran neheqî qebûl nekitin em ji we gelê mexmûrî li cem heqiyê ne li cem dijî bêedaletî tekuşînê ne جبوی ام جدول جان پیشگیریا گلی خو ایکو د چرچوک دموکراتیک ده دعوا مافی خود کنین یک صدمی قیرانی یک صدمی پریشانیا گل دولتمندیین کردستان پیشکشی دجمنان کرنه ایرو او قص پترول کردستان دچ ترکیه به پری کوجوی پترول قازانج دکه روزانه گلی باشورت ناو ده گلی روجاوا ناو ده هرم پاراسنا مدی تو باران دکه بوما باران دکه برینها به دو روزان لهرما آمیدی لهرما شیلاده زیدی سا سی کسین تمنی خمازن جا عشیرا نیروه یان بنا آرمانجا بمباردمان ترکیه ادامم تماشات کین یعنی ل کردستان باشور تایبت باشور کردستان روش به روش بوست به بوست آخر کردستان دیگه دایر کردن ایکو کردستان داگیر که ترکیه ایک کردستان داگیر که ایرانه لیبلی همو دولتمندی باشور کردستان بشوی که پترولو وکدن مالین قاچاق جوان دارن کرین آننا باشور ده افد بس آدمی قیرانی این تو دولتمندی خواه جبو جگلی خوره ام بجیم کار بینی تخدمت گلی خود بمزخی تو پیشکشی دجمنی خود کی جبرو چندی قیران چی دبه اف قیران باندور خل همو باش کردستان گریه ادامم تماشات کن تنی علی سلیمانی گلی هریما سلیمانی و دردوروی سربیانن گلی لهویلری ل دهوکی نافچین دردوروان وکه حلبچه و سلیمانی نه پریشانن نه مقدورن بله دهوک هولیر سلیمانی حلبچه همو یک دشته ل دهوکی جی نه جبر کو دنگی خود درخستنه جبر کو بانگوازی کرنال گل کو مافی خب پاریزن و دیجی دستلاتداری سری هلدن ایرو به دهان کس گرتینه ایوک بدل برواری ماموستایک بو لدهوکی ویا بمهانه لگوری مربوطه وجود بیجتن بیسرشونه یعنی ندیاره لکودریه دیسا شیروانی روزنامه‌وان اگبو لدیجی گندلی لدیجی دستارداری
yani ji aşira şervan yana o dahan kesi vaki vi yirvun dana li asayişa pedeki dana yani avana asas vaki peşangin serheldanın milli behdinan o milli hevlir bun hükümete herimi ji bu avana serheldan lakin yiru girtine yani ev dijî azadî xwaziyê ye pêwîst e gelê Başûrê Kurdistanê bi taybet gelê Behdînan gelê Hewlêrê gelê Silêmanî bi tenê nehêletin û ev mafê wanî rewa ye û pêwîst e yani pirsgirêk çi ye pêwîst e gel tê bigihetin pirsgirêk ne partiyek tenê ye pirsgirêk bêedaletî ye pirsgirêk bêmafî ye kîjan partî de bitin eger ne xizmeta gelê xwe de bitin pêwîst e beramberî wî helbest were danîn pêwîst e beramberî wî serhildan were kirin pêwîst e mafê rewa ji wê bixwazin îro parlamenterî bi Kurdistanê îro taybet pedeke û partiyên di hikûmetê de li beramberî gel bêçaremane li beramberî pêvajiyê bêçaremane ji ber ku hemû tişt pêşkêşî dijminan kirine dervekirine ji bo gel tu xizmetê wanînin ji bo gel tu projeyê wanînin lê ma îro ev qeyran heye yani niha em wek gelê Mexmûrê bangawazî dikin hemû gelê Başûrê Kurdistanê li beramberî desthilatdariyê li beramberî gendeliyê li beramberî bêmafiyê taybet gelê Behdînan ê ku rojane rastî bombebarana Tirkiye tên ê ku çavê xwe dibînin Dewlemendiyê Kurdistanê pêşkêşî Tirkiye tên kirin dijminan tê kirin û dijmin jî vê dike bomba nedibarîne vê yekî tê bigihin û beramberî vê hemû cürên çalakiyên demokratîk mafê xwe rewa bikar bînin em bank li hemû saziyên mafê mirovan dîsa dewletên Avrupa û her kesê bi wijdan ê ku dibêjin pêwîst e li her cihê edalet hebitin li cihê wek hevê hebitin pêwîst e dengê Başûrê Kurdistanê bibîhin taybet hikûmeta Iraqê jî li dijî desthilatdariya Başûrê Kurdistanê ê ku bi zordarî dixwazitin çewisandinê gel bêdeng bike û meşvanan çalakvanan qetil dike li dijî wan helwest bigirin û li rexa gelê Başûrê Kurdistanê ji bo gel bigihet mafên xwe piştgirî bide wan û dawî li vê desthilatdariya gendel vê desthilatdariya net xizmeta gelê Kurd de net xizmeta gelê Başûr de dawî li vê desthilatdariyê bînin desthilatî were guhertin.